bavuze baza guhabwa amapromosiyo, baba abakozi b'Imana bakomeye. Muri korali Beteli mu bantu bayiciyemo dufitemo bishop, dufitemo abarevera pasiteri, dufitemo abapasiteri, dufitemo abavugabutumwa, dufitemo abaririmbyi ku rwego mpuzamahanga barimo ba Misigaro Adrien, n'aba baririmbyi mubonye bavuye Bujumbura ubu nyine bangiriho nsanga babidagara, n'abaririmbyi batumirwa mu bikorane kandi bemewe. Haleluya. Rero ibyo byabanjirijwe n'ibihe bibi twaciyemo, ko turihuta twanyuze mu bihe bibi y'korali, twageze igihe twageze tuja mu mavugabutumwa tujanye n'abayobozi b'itorero, tukaja mu ntara ya Karuzi ku birometere bigera nko kuri 50, tukagenda n'amaguru, tukava mu masaha 10 y'urukerera, tukikonera twikoreye zo kurya tuzarya, nta badutumiye, nitwe twagiye gukingura amakanisa, tugenda twikoreye imifuko ya za semule n'iy'ibiharage, tugashika tugapanga mu mashuri, tukagira Imana tugasanga mu gihe cya vakanse amashuri ya interna abanyeshuri baratashe bakaduha uburaro, tugakora igikorane muri stade, amakanisa yandi yaho akaza kureba ubwoko batazi, bakatureba nk'abantu be batangara, tukaririmba tukavuga ubutumwa, tugurura amashengero, abaririmbyi barimo abana b'abakobwa bato, tukavana amaguru tukagera Karuzi. Haleluya. Rero mwamutambuka bari kuzoma mu mpere perezida mu bubiri mikrofone asomere murongo mutoya hariya muri Bibiliya kugira ngo mube mwashitse hano. Some igitabo cy'Itangiriro ibice 28 no ku 16 na 7 n'8 n'9 iyo 40. Itangiriro ibice 28 no ku murongo wa 16 geze ku wa 19. Haravuze ngo Yakobo azinduka kare kare yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo, aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Ruzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanje ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikaja imba ibyo kurya n'ibyo kwambara, kazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanje. Amen. Urakoze Imana igumugisha. Haleluya. Tugiye kubagezaho intego y'iki gikorane hamwe n'amateka makeya kuzo twabashe kwibuka yaranze iyi korali Beteli. Twihuta kuko babivuze abambere umwanya ni mutoya. Iyi korali Beteli twatekereje gukora igiterane kugira ngo dushime Imana. Muri kwa gushima Imana, dushima Imana ku bihe byiza cyangwa se bibi, ibikomeye cyangwa se ibyoroshe iyi korali yaciyemo. Noneho muri iyo ntego cyangwa se muri uko gutekereza gukora uyu mukutano, tuza kugusha muri ya jambo cyangwa se iriya teme yabaye muri uyu mukutano ivuga hejuru y'umusore w'icyitegererezo. Turavuga ngo reka dutoranye iyo teme igaragaza kuba icyitegererezo, dutekereje ibihe, dutekereje amateka twaciyemo twebwe korali Beteli, tukaba tugeze kuri uyu munsi tukira abangaba tumeze gutya. Turavuga ngo reka dutegure iyi teme. Rero korali Beteli yavutse umunsi rishengero rivuka hano i Gasogo, hari mu mwaka wa 2006 mu kwezi kwa kabiri, munsi bakubita ingoma bwa mbere muri uko kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2006. Niwo munsi na korali ivuka, ariko itangizwa n'abasore bake, abantu bake cyane nibo batangizanije iyi korali Beteli, bayobowe n'umuyobozi witwa Mudakikwa Pascal, muramuzi yabaye hano, niwe wari perezida w'iyi korali. Itangira ari abantu bake
ishengero ritaragira ikibanza dusengera hariya mu mashuri ya materinere, abantu bicara ku mapipitre, abagore bakajana imigereni n'udusonga badukuye mu makartier kugira ngo dukore amateraniro dusenge. Hanyuma korali irakomera, imaze gukomera yagiye igira ibihe byinshi bitandukanye ko ndihuta uko nasimze ibintu birebire. Hanyuma igenda iyoborwa n'abantu batandukanye. Pascal yabaye umuyobozi wa mbere w'iyi korali, aza gukurikirwa n'uwitwa Sobuwanga Felix, tagihari yarapfuye. Nyuma y'uwatsimburwa n'uwitwa Rukumbuzi Freddy, hajaho uwitwa Mahirwe Paul, akurikirwa n'uwitwa Mutebutsi Josue ari Bujumbura wa Reveranania, akurikirwa n'uwitwa Ruganza Like avuya ibisuma ntibisezerana mugani w'abarundi. Nuko twari tuvuze ngo hajaho witwa Mwubaha John, akurikirwa na Kirura Christophe, hajaho Mutebutsi Mugorore wari hanze nawe yabaga mu quartier 10, akurikirwa n'uwitwa Byiringiro Apotre, hajaho witwa Bigango Pierre, akurikirwa n'uwitwa Ngarukiye James, akurikirwa n'uwitwa Rutare Merci, akurikirwa n'uwitwa Mujana Apollinaire Patro wiraha, hajaho witwa Njewe wavuga Ruganzu Christophe, akurikirwa n'uwitwa Muhumure Patrick, akurikirwa n'uwitwa Ntuyahaga Olivier. Kuri uyu munsi tukaba dufite perezida wa korali ariwe Mujanama Eric. Haleluya. Rero abo bayobozi Imana yagiye idufasha baratuyobora. Urwo n'urwego rwa perezida, bakoranaga n'abandi abakonditeri bakomeye, aba vice perezida, abajanama n'ababizi ntitwabavuze. Muri abo bantu tuvuze rero, Imana yagiye idufasha itwambika imbaraga. Muri kwa twambika imbaraga iduha amapromosiyo. Babantu tuvuze n'abandi bari bafite iyindi myanya, n'abandi bari muri korali ariko batari muri za nzego twavuze, baza kuhabwa amapromosiyo, baba abakozi b'Imana bakomeye. Muri korali Betel mu bantu bayiciyemo dufitemo bishop, dufitemo abarevera pasteur, dufitemo abapaseri, dufitemo abavugabutumwa, dufitemo abaririmbyi ku rwego mpuzamahanga barimo ba Misigaro Adrien, n'aba barimze mubonye bavuye Bujumbura. Tuja mu mavugabutumwa tujanye n'abayobozi b'itorero, tukaja mu ntara ya Karuzi ku birometre bigera nko kuri 30, tukagenda n'amaguru, tukava mu masaha 10 y'urukerera, tukikonera twikorera ibyo kurya tuzarya, nta badutumiye nitwe twagiye gukingura amakanisa, tugenda twikorera imifuko ya za semule n'iy'ibiharage, tugashika tugapanga mu mashuri, tukagira Imana tugasanga mu gihe cya vakanse mashuri ya interna abanyeshuri baratashe bakaduha uburaro, tugakora igikorane muri stade, amakanisa yandi yaho akaza kureba ubwoko batazi, bakatureba nk'abantu be batangara, tukaririmba tukavuga ubutumwa, tuvugurura amashengero, abaririmbyi barimo abana b'abakobwa bato tukavana amaguru tukagera Ikaruzi. Haleluya. Twagiye henshi n'amaguru, dukora za Musasa, uburyo bwo kwiyunguruza bwari bukigoye, tukacyari mu gishanga tukajabuka. Twagiye Bwasare tuja henshi ari korali Betel, tuja mu vugabutumwa, ntitwashogora icyo gihe wenda ngo hari kuba hariho uburyo bwo kwiyunguruza, ariko turakora, tugira izo bihe bigoye ariko tubikoramo. Hanyuma rero twagiye tuja n'ahandi na za Muyinga dukora amavugabutumwa mu buryo bugoye, wibaze kuja imuyinga n'amaguru. Ikindi kandi twagize ibihe bitoroshe iyi korali, tugira ibihe tangabo bigera kuri 3, tugira ikibazo cyo gucikamo cyangwa se cyo gusohoka kw'abakristo muri rusengero, korali gashira. Higeze hano gusigara abarinzi bagera kuri 4, turatangira turapfundikanya korali irarema irasubibaho. Ariko muri cyo gihe cyose ntitwacogoye, tugasubira Imana si ku mbaraga zacu, igasubira igahamagara, tukabona korali iruzuye. Haleluya. Imirimo twagiye tugeraho, twakoze amavugabutumwa mu gihugu cy'u Burundi, twakoze ivugabutumwa mu ntara zinshi zegereye intara turimo, tuvuze nka za Karuzi nyine, Ngozi, Kayanza n'ahandi. Ikindi kandi twagiye nanone dukora muri iryo vugabutumwa twakoze, tubona nanone hari aho tutazogera.
imana idutiza guhishurirwa cyo kimwe n'andi makorari ya hano kugira ivugabutumwa ry'uburyo bw'ikoranabuhanga. Turicara twari abantu tutazi icyo gusohora indirimbo ibyo ari byo, biraza bitubamo biba kuri uyu musozi cyo kimwe n'abandi, ngo turangize dusohora indirimbo tubwira ubutumwa n'abatatwegereye n'abari kure. Ubutumwa bujabuka igihugu, bujabuka umugabane, bugera no ku yindi migabane. Haleluya. Rero twasohoye kaseti zibiri mu myaka itandukanye. 2014 twasohoye kaseti y'amajwi ya mbere igizwe n'indirimbo 10. 2015 tuyikorera amashusho. 2017 dusohora kaseti ya kabiri y'amajwi. 2018 naho tuyikorera amashusho. Urumva twasohoye indirimbo 17 mu buryo bw'ivugabutumwa cyangwa se muri studio. Kuri uyu munsi naho dufite izindi ndirimbo nyinshi ziri mu izo tumaze iminsi turirimba hano. Twagiye tunyuzamo nk'indirimbo baturegeye tukarimba wenda kiza handi, ariko indirimbo nyinshi twarembye majorite muri iki gikorane n'indirimbo zacu tubitse umwanya nuboneka n'uburyo nazo tuzazishyira hariya ku Zuma. Haleluya. Rero mu baririmbyi bacu hari abo twishuriye amashuri. Ndibuka hari abaririmbyi twishuriye ishuri rya teoloji kuri uyu musozi, bariga kugeza barangije, ariko rari ihaye barihira. Ikindi kandi muri rya vugabutumwa twavuzeho ry'amaguru, twagiye Karuzi, twageze mu nzira tubonwa n'umupapa w'umurundi, abona ubwoko atazi, abona abantu bagenda n'amaguru, ngo arangize arabaza ati ese muri abahehe? Tumubwira adresse, aza kurikiye aze kureba abantu aho baba. Ngo ashike ageze hano aratubona arirubura. Rero kubera icyo kintu n'ukuntu yavuze ngo mbonye abantu nazi iby'ikanisa ntumubwire, yayisaba umukristo ubu nyine n'umwarimu w'ikanisa n'uriya mugabo witwa Jonathan muzamubona hano. Mu mirimo iyi korari yakoze ko turabanguka, nanone wa muririmbyi ikorari yaravuze ati bitewe n'ahantu azava, ava ko ku birometero nka 15 gutya iriya hakurya muri Karuzi, azasengera hano. Korari Beteli iricara imushakira uburyo bwo kwiyunguruza, imugurira ikinga. Rero turongera dukora ikindi gikorwa. Hari umuntu waruje gusengera nkanka kangahe, aza gufungwa ari burare, aja muri santrale, yarafungiwe Gasogo yara kuri komine. Nanone tuza kumenya amakuru kuko ahazira ideni ry'amafaranga, turagenda nka Korari Beteli turamuvizita, tuganira nawe, tumurihira iryo deni 100,000, aragaruka abo muririmbyi wacu. Haleluya. Mu bikorwa twagiye dukora ni byinshi, ntabwo twabirangiza, turasanga basoreje aho mu bikorwa, ariko imirimo irahari. Iyi ni mikeya twagize gusa ngo dukonjoreho. Wa mugani wabavuze abazoganira natwe, ni byinshi bihari. Hariho igikorwa twakoze, twagiye mu ivugabutumwa Inyenkanda, dusanga bakora igikorwa mu ikarisa cyo gushyiraho sima kugira ngo nabo birinde umukungugu. Iyi korari yasiga 100,000 byo kugira ngo nabo bagire umusanzu muri ya utowaji. Haleluya. Ikindi kandi ndangirijeho mu mirimo twakoze n'uburyo twagize abayoboke bidatewe nuko ngo ari aba Betelehemu. Mwana mu ikanisa ryacu dufite abaririmbyi bo ku ruhande batazarepeta, badukunda, ariko kandi mwebwe asetse barareka kubakunda, si abayobozi banyu cyangwa se si abakristo banyu. Dufitemo Bishop mubona hariya Aimable, ni umuririmbyi wacu. Tuza tumubwira ngo dukeneye iki, akakidufasha. Tukamubwira ngo twagize iki gitekerezo, akatwicaza akatubwira ngo nuko biza bigenda, mukoreho cyane gutya, haba n'uburyo bwo umusanzu bikagenda gutya. Rero nsotse muri Betelehemu dufite abaterankunga aribo n'abayoboke bacu bava mu yandi matorero yanga kuri uyu musozi. Dufitemo, tutarenze tuvuga amazina, dufitemo benshi cyane kuri uyu musozi b'abaririmbyi bacu. Tuza twicara n'ubu twagiye gutekereza kugira igikorane, turabamenyesha, tubana mu gikorane n'ibikorwa tugize by'amavugabutumwa byo kuja ahandi. Tuza tubabwira ngo dufite irivugabutumwa, dufite ibikorwa, tukabana nabo n'abaririmbyi bacu, kubera aho bari tutarenze tuvuga amazina, bo baba bateranye, hariho n'abandi batateranye. Turavuze ngo abo bantu Imana ibaduhera umugisha kandi bakomeze baze tubane natwe, muzukuri turabakunda cyane. Haleluya. Rero mu kurangiza, mu migambi dufite imigambi igera kuri 3.
umugambi wa mbere dufite kwagura, nanone dufite gukomeza tukagura ivugabutumwa mu buryo bw'indirimbo. Izo turirimba turi kumwe namwe ahangaha kuri uyu musozi, tuba turi kumwe namwe murabyumva, ariko kandi dufite umugambi wo kuryagura rikomeze rigere kure, tuzoje kuvuga ubutumwa ahangaha mu misozi no hanze y'intara cyangwa se n'ahangaha mu banyagihugu. Nanone kandi bwa buryo twavuze bw'ikoranabuhanga nabwo tubukomeje. Umugambi ugira kabiri, dufite umugambi wo kwiteza imbere mu buryo bwo gushaka ifaranga, kuko ibintu zose twagiye dutondagura twakozeho nta udafite uburyo, habe n'iki gikorane cyakozwe n'uburyo. Iyo tutagira uburyo wenda hariho byinshi byari gupfa. Rero dufite umugambi wo kwiteza imbere mu buryo bw'amafaranga, ndetse n'ubu nyine turasa nk'abafashe inzira kera ntibikiri mu mugambi wo dukeneye kugera kure, ariko kera irembo twarariciye, ubu nyine ko turakora. Haleluya. Umugambi wa nyuma dufite n'uwo gufasha abatishoboye mu buryo butandukanye. Bizogenda biba bwa bundi bikorwa iyo bibaye birigaragaza, tuvuga ngo tuzokora burya mu gihe tuzakora ibikorwa bizigaragaza. Uburyo bwo gushima Imana, perezida yakoze yabikoreye, nari nabiteguye kubivuga ariko nawe arabikora kandi yabikoze neza kuko nari kubivuga. Ashimira abantu bitabye iki gikorane, kuzukura ndangiriro zitanga kuzo yavuze. Abantu ba hano kuri musozi barabatumiye, turagenda tubwira abayobozi b'itorero, turavuga ngo dufite umutambo n'umudugudu, kuvuga ngo abana barahindurwa 14, 16 ukazamurwa kuri batwebwe, kugira ngo aba bana bavuge ngo ni muhamagare abasaza bangana n'abakecuru bangana gutya n'abasore bangana gutya n'inkumi, ngo baze bagandika iminsi 3 kuva ku wa gatanu kugeza kuri uyu mugoroba, wenda mu yandi magambo wirojeje mu buryo butari ubw'ubusabane bwo kuri uyu musozi, mu buryo butari ubwa mpemu, harimo b'amakritike n'ibwira. Haleluya. Rero mu kuri turabashimiye cyane kandi mwarakoze cyane. Hasigaye Imana ibahe. Murakoze cyane mwene data arakoze. Intego yayo ari iyi ngiyi, bakoze ibintu bikomeye kubera umuntu bakunda cyane. Peteri hari umuntu wari ubuze guhagarara n'umutima n'umwe, rero reka baririmba iyo ndirimbo imwe, nitumara turama dukurikizaho ijambo ry'Imana. Karibu vuba vuba mwihuta. Amatsiko ndabegera umbabaze neza ibyababayeho, barambwira batukutureba Imana yakoze ibirenze ibirenze cyane ibyo twayisabye. Imana yakoze ibirenze, yanesheje ababisha bacu, ituburanira imanza zikomeye, ibyadukoreye ni byinshi ntitwabirangiza. Nakindi kimwe uretse gushima bavuga ko Imana ikwiye gushima. Baririmba n'amajwi meza ko Imana irakwiye. Bavuga bati ukumva kutaje ibyo twishimira.